ndaga a hidu ka im moof yira warga neke seni fanen ama neke im moof yira warga bongido fol go fi hof i to mbar lum maafri ko ferde i ngata ngel na bo mbadin o bo pare neke im moof bo tiero kidam ye fol manen te etamo jofa me njom ne faga mangsar mafa te mi mangsar mafa to waru maaf no fet o fedan la naga sartu alay sen mangto mag yega maafin demi final qualifié final xet fa lang sane maafin jang jomna voilà to ko des yakarame i njom naga refa ka wax deug yalla xatna ciaf bis poilu xay xudu ko enone i mbaramu lamit wala bok warno lay in ndax ñaker kam njom te jeg diganti ka anone yega kam njom piefié i xiba hemen rok kam xapes rok xama pes bo yoqé dara o jekka yega tan ci rof ndax amosa dal Ousmane Kangu njom wala musida yete daluna aussi nama fiyu kaga wat wala bo kaga taxu te jeg defet ndax inna mene wa mal wagon la laye e Ousmane nak walbit gang nga iran avant il lay ka émission fe il lay we mbagna lay kino telefo bayum wala jofu to confirmer ano meke xay ko injom a jega pied fi kam fe fiyoga watin wala jegwa amno ambiya matin ker iyam xar a jikade ngotade ndax ñak er kina lel bet noir wado ni ngata jafilen a ciafa dak te jigna te saxta digante no injum e wala bok anone asipa ba dak bona dak te fo ak Ousmane Kangu est ce que kaga wala bok njom na tuna o xet xile o xetanga fo ten rek injom se jigna te saxti alay sen bet noir la amalay me jege njom mo fi fofu la lay bet noir jege njom yam parce que mbir nu ma fona mbala mbir nu ma foma mbir ma fo o fesole ga génération ke ngay ma bo daw génération ka tok fana haywenami madu mbingan a jega xam a sawa dak wallahi to ne te jegtina yo ten def sagnu bay dafa njom ay yaay malek kan kafin po imbak yete bor wana ke po bay te fa njom to na jamono faga ndisano sipanga bayula ingu bay rek pare anjom ne ndisan en tant que poilu o sipanga bay rek pare anjom mais keke wag ke refit nek ndabino Dakar yami sawla parce que yaga o hidum yenim ga ay kena jega taga num to hidum mof me te domam bon jom na meke afak bis jom na bo pare ten seni lay taxame tam yokot me inda walok bon nom to yit to yenim xetam yen imbadna telame osum filandoro mais mbay tey mi bayonat fami xalata ken dundongi nama du yanje me nama alaji ge nama te men jom ref indet njom naga im fa du yanje me im ma fra presque 6h bo 11h yangol ga az o ya funju o ten garu atas ngel su préfet funju ten garu tas ngel ale njom ne ke day kene parce que njom ne fila baaya mu imbat nak mu bisun to yaga inambita entraînement yara nday suban masate den i andreter alaji comme pokna ham bongol le meke gef seni le o koy wagatanu ma ye goy ngarna ba yipin alcool na bandasi seni koy wagatanu ma te ino xafu denda ci fale anya nyaaji kalame ma hatona o gar meke njom ne fagere o jufa mfol seni nang ngerem wa mam durin me njom rek gay nomti na bete sik na bandage fe afia bo fu oyole asidano boletan gay baf ma bolem bandage fe no bole yo njang lanke so din mbembagne pour fi kim imboufru seni gar mebbi so de bisi
lancet ade mbembañ in def njom na bo 11 yongola foɗo men la gay wewine tasna ngel ne bo ingal fe am wemuɗan bo le ɗomare bo roga feet wemuɗan taga in nom i ngatu a caren de lamta mam ndur e waaw Ousmane inga iran fen mamalade ne bam makam yaga a janga raw gadu fa yaga janga raw gadu fa yaga mam ye injota jam ñaajo taga ma diggeje hatun tomka hay to hidayn are do kino habugo ham gej madi hen bug aham bo ale gana lay ka daja in ngeno telami Ousmane men nam te jom nasumbe o jotid angeren bisin naga lay taxamuten o jotid ange han bisin nda lay mam dure patti cunga cafaka fatarok na raw gadu fa jegu a cafaka Ousmane lay jegu me har telami aha a cafaka me te ten jegu parce que ne gatuma njom ne ale nunum baru meke fa akal traverser sukne deg o letna o bay ngayna Ousmane dam lo togi ale inu na hok ingeno na kalale kon lay mam dure a cunga nga a cafaka xan Ousmane hana mafi imbat seni forcé amam bitrok na roga dufa abisin ayit fa bunana jom abisin Ousmane la gara bisa cafaka ndok pirka jege kasu mambier wallahi alaji bo ingaj ma njomna wallahi ndat njomna gaage ga imbat na gaage bokal gaage sirif comme la pir imbar na ma pirovet mam du rafia demi final ka sumba ambadi du yongola e du yanje ma hot ka pir ka anjongon me tare fa njongon nadna de la me ha pa ma sokon secteur me harde ha namo kinago fi badaw te hejanu njanga auto ñonge a auto nu ñaaj gaage shérif bo anjongon ñaajan ma ñaaj yaro fa feda deparu o hidum ariste anjom naga o hidum 82 82 ref yaga cora gadwa o mañata fol le neke njom naga anjongon njom naga lakasare du alaji indet na bo demi final ka xet foko ya de lay boy Dakar ndamare du comme mam jamana la me moy to hen ande ingeta jamman ci ham premier tour mwan te la me hek me te amma fa ma fa ansu o sa xoli ciof yor fegen ko pag njom bu fege kayo me ama frel tembu me kon njom ne min ke ofisa alule ajega dole ageno ken o lamtin xamante imuf o yakata xam me njom na min ke yaga assuré adam assuré an nakhli alaji arbita de gander jangu jafule donin to an mete nagara ndonan no tento itele ne ya yengi dale refa ande o pubu foko det nakidak ngol ngogor ni naro kar indi sa jafale mi agara yen dufa na ci yena hero ka yega may xole ñoma xam ngang ñi soddan na pete may nomti ga jafale ado hidna yete sutkan yaga sikan mu to dole nek bo jakando yin nek sikanum te fir kilo ha nek ndebi ka jufit badam momatlami o summa fa hamren tam geno même mar favu yaga omor chama pourcentage fa andone bugati moyen sax te hen wegu Dakaru ren nuno jongona o heke wegu Dakaru agara ten gefu osum fe defa to agara jongon wallahi an sufa duya njeme en qualifié final
ansu fa duya njeme ma fa ansu imbinalo ka ñap ina jigi wallahi alaaji ye albita de gander in lem kut o ndiki fu ye inda mana te jakta bon xol te reptet agisam ye mbor wana garak fu dam na jaf nojo nafanum bete awondo njakandoy alaaji ñal naga garkater ga am binne indal ina bu hay madou lamta ngir teranga fa wallahi yenu mbatna maga gaga Chérif nu ngarandu o xo ñap ki na njongon ndax nu bat anget gaga ci wala na satu gaga Chérif ndax i njom na wasate was njomna o han gaga Chérif a faga na kid senin parce que senin was umma defo mamdu daban mana soɓo gorole on na famille kan soɓo hapma ha watiya yaga hoɗo mim to hehel na fingol na fin farboa pamandoro ngam ambey hoɗo mim hehel ngiɗo dapma ande en barse datiram mais koro he joko te jam menu ñama te laame e haro koye mais hoɗo mem hehen te tam geno o ɓenge giɗa lakto hidneke ner ka giɗa wu e fa pay andiro heke o heke den la Ousmane Kangou dem ten fu tige osum te kon abtanen wallahi te a hicaniɗamo bolle moof cong ama cong giɗo moof alaji rangan maram bo ko refara mac ña ata am ala me mbir refo ale ibu ten nam te geke fi lokne o yon fo heke mbira ref parce que difle panga num boy yipa do ko bidong la fofu le kam alaji joka ñal to ko res to champion ke annu ange o leyna Ansou Faye roga yirmin a Sokone o anaye bâtiment geno anga tret foten kon yakarami tam hegena weli ngara itam de leya fogam Daouda fogum e yakarami o hagne jamono faga itam o jahalare do e wafako e alam ta xam lamin lamtom cum ikaga ke tan lamta mutun koy ha sentiru taga adom walla o xetal o anone wax deug yalla a jega jignate sat ina sati nugo on a jignate genotina no xenotina yakaru walla bog na ma saytu naga com dikaga imbuga bo ingara mbekta nor ne dabo aha alay sen magaro kona han wago layma alaji ga anjom naga ingatna anjongon an subi saham binden Ansou Faye fi xom Ansou Faye mbir atranga am lol mais yetere ta njom na andorong ndorong lok kala ya me ande magum jongare du dut fay te la me ya umlulun ma du fay jong indet na bondama keke na putaka taga wina ngarul lame Ansou ya hot kanjom na ndorong wine beltan bona talila te janga otorit ino sok ko goro leon tuma me acha ingat te eme ingat aswate sa naga imbidu ñaajit bo ndawa talila injangida auto ngar cirol ngar pasi
mbudo pasi ngar jirol ngar mbudo ambam ye imbadid na mbasis te e mam durin seni a ɓeera meke bo mam dur te na finalo hana cafaka andoro